this week yasa babiem na nim se tisisen dia na nim se jadi akire me pa cho opeso utwa any NL game a misro numbers na wa ha no ya da bia me ka se utwa game a ya bla ba bia utwa enipa no unsa be kan osika ntem yes wonye nipa ye be ye we na ekina kona bla dabi we wudi ya ntempa na so no na unsa kan osika anopa game a unsa be kan osika before say 11 kra bebo by 11 no unsa kan osika no matter the amount no na unsa kan osika nyina dada omo menim de omunim ntina me say wo fa number no so wo hwe enipa no say de me kan anya sa na ti a fa comment ne bla so di nipa na ntua ana say ne kasa nye ene idea bla report mame so jama me number ni obetimi report nipa kro mame yes omunyina me no omunyina na ye adwuma nti so bi ye bibi na enko ya frame me number ni yes so jama me so ba metimi atwa game dia ma kama me pa cho fa number ya 0544237828 bla Vincent obehwe atwa ma 0599212255 eno so your sister Selena ono so obehwe atwa ma na 0246898449 eno so Mr. Foster ono so obehwe atwa game ma kama anopa game yama 25% commission na enwumre game yama 30% commission so anopa game no VAD ene no rush no yama 25% na from Monday special to asida no so yama 30% commission so jama me se me number ni upe POS machine so we writer upe POS machine so e de aye adwuma enfa ba bia fa me number sikatua bia nim ba bia wo bi wo Ghana ha bia no di hiane se wo de be ye adwuma eno na ye hwehwe yes eno na company no wo hwehwe wo de be ye adwuma nko ade sikatua bia nim eno anse wa fresh so jama ana so be WhatsApp me na ya take necessary documents no na ya unsa nso aka bi so jama me number ni 0593673300 fa number no na nso unsa nka machine na fa ye adwuma kama